Mugisha, Serumogo, Nshimiyimana, Mbangara, Asizi, Ndayishimiye, Ikawu, Tambwe, Bienveni, Tony na Cindy bose bamanutse mu kibuga baragenda baribura baba nk'abana. Rayon Sports yari iri ku munzani, yari iri ku gipimo, yari irimo irapimwa. Ibintu Al Hilal Sport Club ifatanyije na Girumugisha bakoreye Rayon Sports ntago bibaho rwose. Rayon Sports imaze imyaka irenga 60 bayisebeje hano kuri stade nkuru y'igihugu. Rayon Sports bayifashe nkaho itakagombye kuba ikina mu cyiciro cya mbere no mu Rwanda, ahubwo kuba ikina mu cya kabiri cyangwa mu cya gatatu. Rayon Sports yamanukanye abakinnyi yizeye ko aribo baza kuyifasha. Al Hilal Sport Club ntago iri ku rwego rwa shampiyona y'u Rwanda, ntago iri ku rwego rwa shampiyona ya East Africa. Iyi kipe iri ku rwego rw'umugabane wa Afurika. Mureke ikina amatsinda, ntago tuza izagarukira, ariko iyi kipe yagifata Rayon Sports irayandagaza. Witwa Jean Claude Girumugisha we ntagabaho. Starting list ya Al Hilal Sport Club babanjemo ubita ngo Yusuf Abdulaziz, Mustafa Mohamed, Ernest, Steve, Salah Ahmed, Pedro na Adama ubita Sandy. Abo ngabo bazonze Rayon Sports kubi, baragenda barayifata barayizirika. Rayon Sports yagiye irazirikwa, ihura n'ibibazo bikomeye cyane muri stade Amahoro. Abafana bayo nubwo bari bake babyiboneye, babonye ibintu Rayon Sports byayibayeho cyo bita kugusebereza iwanyu. Al Hilal Sport Club na Rayon Sports, Al Hilal yabatsinze ibitego 4. Bibutse ko atari ubwa mbere Rayon Sports itsinzwe ibitego 4, kuko umukino iheruka gukina na Mukeba APR yatsinzwe ibitego 4 yikuramo kamwe naye itsinda kamwe, ariko yari yatsinzwe ibitego 4. Muri uyu mwaka Rayon Sports itangiranye ibitego 4, umubare 4. Al Hilal Sport Club ahantu hose mu bitangazamakuru byose bari kuvuga ati Rayon Sports yatsinzwe ibitego 4, ihita yicara ku mwanya wa mbere. Iyo ni Al Hilal, ubu ifite amanota 35 muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda, shampiyona yacu. Ku munsi w'ejo ku cyumweru El Merreikh nayo izakina na APR. Iramutse itsinze APR ahita ijya ku mwanya wa kabiri, amakipe y'amanyamahanga agahita yicara ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri muri shampiyona yacu, byo kwerekana ko shampiyona yacu iciriritse iri hasi. Al Hilal Sport Club amanota 35, Polisi yo mu Rwanda amanota 38, APR amanota 32. Itsinda irahita igira amanota 35, itijya ku mwanya wa kabiri. Itsindwa irahita iguma ku mwanya, irahita ijya ku mwanya wa 4. El Merreikh itijya ku mwanya wa 2. El Merreikh iri ku mwanya wa 4, Kiyovu iri ku mwanya wa 5, Mukuru iri ku mwanya wa 6, Musanze iri ku mwanya wa 7 n'amanota 25, Marine iri ku mwanya wa 8 n'amanota 25. Rayon Sports Gikundiro cy'Abareyo iri ku mwanya wa 9, n'amanota 28. Abareyo mutegereje iki ku ikipe yanyu? Murimo murayibona igana he? Izatwara igikombe? Ese izatwara iki gikombe? Ese Rayon Sports izasoreza ku mwanya wa kangahe? Mujye muri comment mutubwire. Ese murabona Rayon Sports izasoreza ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya utukura hariyo amagaju yari ibitego 8 bya El Hilal Sport Club na Etincelle. Izi zo zizasubira mu cyiciro cya kabiri. Shampiyona irakomeye mw'abantu mwe, shampiyona irakomeye. Icyiciro cya mbere ibintu birakomeye cyane. Full time ibitego 4 ku ikipe ikomeye nka Rayon Sports. Uwo bita Jean Claude Girumugisha afata Rayon Sports arayigaragura,
Ibitangazamakuru birimo birandika ati Jean Claude Girumugisha atsinze igitego cya kane cya Al Hilal Sport Club ku mupira aherejwe iburyo, aho nta mukinnyi n'umwe wa Rayon Sports wari uhari umufata nk'uko Kabange yari amaze umwanya ari kubikora. Uwo bita Kabange yafataga Jean Claude Girumugisha, ariko nawe yagize igihe akagozi karacika ahita agwa hasi ararambarara. Ku munota wa 90 bongeyeho iminota 2 ikarita y'umuhondo kuri Al Hilal Sport Club. Ahmed Black yahawe ikarita y'umuhondo ku munota wa 90 nanone. Rayon Sports nayo yashatse igitego ariko biranga. Rayon Sports yagerageje kwataka biranga. Ku munota wa 89 abareyo bari kuririmba bavuga ati Nshimiyimana Emmanuel uwo bita Kabange, reka turebe ko agira icyo dufasha, ariko byanze wapi. Ku munota 87 Rayon Sports yinyaye mu isunzu iravuga ati reka natwe turebe ko twabona igitego, biranga neza neza. Ku munota wa 82 umunyezamu wa Al Hilal Sport Club yatabaye ikipe ya Rayon Sports nayo yagerageje kwataka ariko biranga. Bienvenue yaragerageje kubateramo igitego ariko biranga. Ku munota 82 abafana ba Rayon Sports batangiye kuvuga ati uyu mutoza ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu mutoza ntago akwiriye kuba adutoza, ntago akwiriye kuba ari muri Rayon Sports. Mbibutse ko uyu mutoza abanje kujya iwabo mu Bufaransa kugira utuntu akemura tw'umuryango, ariko aza kugaruka yihuta aravuga ati uyu mukino wa Al Hilal Sport Club ngomba kuba nkuriho, ngomba kuwitoreza. Abantu baravuga ati ni byiza, ariko ibyo yaboneye mu kibuga ntago ari byiza, kubera ko ibitego 4 inshuro 2 zikurikiranye baba bagusebeje nk'umutoza. Ubundi uri umutoza muzima uhita wegura ugahita ufata ibikapu byawe ugahita ugenda ukavamo. Ku munota 81 Rayon Sports ikoze impinduka zikomeye cyane. Umutoza wa Rayon Sports Bruno Ferry akuye mu kibuga uwo bita Cindy Paul na Tony Kitoga, ashyiramo Ishimwe Fiston na Pascal Iradukunda. Mbibutse ko bita Faringanye umwataka Ruhonyanganda, umwataka rukumbi Rayon Sports ifite, nubwo bavuga ko arwaye, ariko Faringanye yari yicaye muri stade arimo ariramanta avuga ati ibi ngibi ni ibiki koko birimo biraba ku ikipe yanjye. Al Hilal Sport Club iri gukinisha Rayon Sports ikayikoreraho ubufindo. Cyo bita kubakoreraho ubufindo, babakoreyeho ubufindo birabarenga. Rayon Sports yahuritse muri stade Amahoro, baba basaba ko batazongera no kuyakirira mi stade, nta mugisha bahagirira. Jye muri comment utubwire ukuntu Rayon Sports izasoza, utubwire se izasoza ku mwanya wa kangahe, urabona Rayon Sports iri kugana he? Ese niki cyakorwa kugira ngo Rayon Sports yongere yigarurire icyizere, yongere igarure icyizere mu bakunzi bayo? Tubwire muri comment. Njyewe nari mwana kweri, ko mubizi ni ukuri gusa, njye mbaho ukuri gusa nta kindi. Kanda subscribe niba uri mushya kuyica no kugira dukomeze tubane no mu bindi biganiro ngenda mbagezaho.